voin hi nikir tha ni som panga pathian ni kumsang ni somni parukania kan channel thir tu le ngai thatu zong te du sakna chi bai kan buk chau ani tun tuma hian Mizoram Christian rama thil thleng ngai lo atum khat thlenna meichia rowa taka amaya asita leya pong sual nuwa tha zui le na chanchin lungchia thak tak mai kum ko liam ta thil thleng kotin kum ko nu tun kar zirtop nia border security force sipai pahni thiam lo achantir le thole nia remna apek tur zalen chanchin tharin azia kan ngai thanga soizaw na te kan nei zu yang he thil thleng hi atuar tu le atitu mizo an nilova namdang vai le chakma an nia mizo ming alang lo hi alomom ti lo thei lo ania chuti rualin Mizoram chunga hetiang thil atum khat thlenna ani awangin kan riat lan atha a hetiang a thlen to lo nan remna po anna theyang ber pek thei ni se adu om khop mai ti kan han soi masale ramange ti chuan zalen chuan hetiang hian aziaka meichia pong suwal rona asita leitu BSF sipai pahni kotin thiam lo chantir border security force BSF sipai sil suri wai suppose anni laya meichia pong suwal ron gangrepa anua esita leizuya pu te chu additional district and session judge 1 Sylvie Zedral te chuan zun ni som pahni sang ni somni paruk tun kar zirtop nikalta khan thiam lo achantir thiam lo changta Nilanjan Das le Dinesh Kumar te remna hi thole nia pon tur ni in Mizoram chunga kotin asit manga inbei arel voi khatna nia riat ani helai hi kan han soi zau zui nga lokanga vai namdang zinga hian esita inbeina an ngai zong ten nan du lo emo ani lo poin nula mel thatak mai thik thuwa wanga ti chiat an tum na lama an maya acid valeya an mit khuwa mu theilawa siamte pong sual zui tak baka an mani du lo tu ang chi te khatiang ang kum khochor lo nana siam tuma asita in beina hi vaira ma chuan thillar tak mai ani a rap thak tak taka hetiang nga in beina te in tha zui na te hi athleng fo thin ania amai ro chu tun hi Mizorama atum khat thlenna ni in riatani zalen thudon danin July ni som pariat sang ni som pasari khan sil suri west mamit district marpara police station a FIR ziakin aluta FIR atanga alandanin mithun chakma chuan kumsang ni som pasari July ni som paruk chahmadar som pakhat le chahnudar nga inkar vela afarnu le athian nu pakhat chu gas kata luya chak ai khorle thaila turin ankala he muna hian an mi riat ngai lo pahni chuan pong sual ronin a mai chu vun tikang thein an leizuya pong sual tok tu chuan athian nuam na chin a khelo bok ani he mi ma July ni som pasari sang ni som pasaria biak hlatna in police te chuan thil thleng chu hria in nu chui an tan to zoka a chui na chu SDPO West Phaileng in akut kena July ni som pariat sang ni som pasari khan PHC phuldung seya victim hi enkol tura ruai ni in pong sual ani ti fin fia ni in akong ombor le amala te liam atuara esit niarin kanna nu ma awangin a mai a chena sa hlea khuwa a mutheilawa a hliam nat awangin civil hospital aizola dalu le ani hemini veka marpara police station a section 326A 376D 376 bracket 2 bracket M le 34 IPC tlo chanin thubuai zialu
anita ani zalen document nein atarlan danin poi khoi tuar tu soidan chuan a thian nu nen July ni som paruk sang ni som pasaria rama chak ai khor tur le lakhui theila turin ankala BSF mi papahni tifin sei tak khayan toka a thian nu chu zung tura a pen bolain BSF uniform ha mi pahni chuan ama chu nang chingin an pong sual ron ani bottle film phorin a hmaya thil tui an leya a hmai akanga na ati hlea khuwa a hmuzui thei talo ani kalsan ania mi in an hmu hnuwa a chhungte an riat tira hruai ho ani pong sual tok tu thian nu po zonzui ani hnuwa July ni somni pasari sang ni som pasaria poi khoina bulloka aruang mu ni in postmortem ania forensic zirchian na chuan tha ni in angai thung pong sual tokin athil tonlaya athom no hak te chu khom ngal ni in forensic science laboratory FSL a endik tura thon ania mei chethi to ruanga tangle an thuam no atang chuan acid corrosive substance nu ma an hmule bok poi khoina chui tu police officer te chuan 181 battalion BSF campo an lu chila duty tu ruatna an en nuwa BSF sipai pahni Nilanjan Das le Dinesh Kumar te chu he minia eitur petu semtu anni ti riat chua ania biological sample la konga BSF thunei tulam chuan police anti khot lai bok ani kot ma a hian thu hretu som pariat doctor le FSL tiamin mi som pariat anding bok September ninga sang ni som pasari khan judicial magistrate chuan mi engemozat chu BSF uniform a thuamin rin hlel pahni po antela hei hi mi engemozat kha BSF uniform ang an hak tira chuta chuan kha poi khoi tu rap thak taka rova taka mi pong suala asita lei akhatiang anga che pahni rin hlel te po kha an thuam dani nang vek khan an tel ti na ni heng mi hi test identification paret TIP an nei puya poi khoi tuar tu chu a melen tir ni in Nilanjan Das le Dinesh Kumar te chu a kok zuita ani rin hlel pahni te chu medical test rang forensic examination manga nei ani hnuwa a chui tu lam chuan Nilanjan Das le Dinesh Kumar te hi section 302 326A 376D le 376 bracket 2 bracket M IPC a rem thei an ni thu kota an thlena kot chuan zirtop ni som pahni tharuk sang ni som ni paruk khan thiam lo achan tir ta ani kum ko hnuwa thiam lo achan tir ta ti khan ichina kan soi to a BSF in helaya zalenina atarlan dan hian BSF lamte hian khami chui chua mai ani lo nan khan an lo ti khot lai ti te po kha tarlan ania biological sample la konga BSF thunei tulam chuan police anti khot lai ti kha ania hei hi an ma ni BSF le BSF kha in hum antum te po ati theyanga hetiang anga an han ti khot lai kwal vel po hi an ngei om hle mai ti kha kan han soi duwa ti chuan rem na pek theite ti zalen hian aron tar langa IPC section 376D a hian pong sual ron gang rep thu buai kum som ni atanga dam chung lungin tan theina ania atuar tu in enkol chun zomna choi tir thei ani July ni khat sang ni som ni palia tang khan he section hi BNS section 70 chuan aron thaka a rem na pek thei ero angai reng
pahni na IPC section 376 bracket 2 bracket M pong sual ba ka mi taksa nataka liam thubuai ni in kumso matanga dam chung lungin tan thlenga hrem thei anni poisa choitir thei anni bok IPC section 326A asit manga inbeina ahluara wanga duan ni in kumso matanga dam chung lungin tang tura hrem thei ani atuar tu in enkol chunzomna choitir thei ani tikha zalenin aron tarlan dan ania thina thong hle meya hetiang chanchin Mizoram thleng theilo tura ngai vairam chawa thleng tura ngai Mizoram athleng hi kanram tan po amwal phau thak na chen a om ti lo thei lo ania chuti rualin Mizo anni lawero azia deu ti thei ania ma se kan state Mizoram thil thleng le state danga an puan zara po Mizoram chunga thil thleng ani nalaya kha aza thakin apoi em thawa chuwangin tun nuwa hetiang thil athlen tolo nan kan ram Christian rama athlen non tolo nan namdang tepo in hetiang thleng ngai lo thlen ngai lo na state ani zia an lo riat zel theinan Mizoram thil thleng ngai lo ani ti po hi war taka puan zara tin hetiang anga rova taka rong taka mi esita leya pong suala that zui du tu BSF sipai pahni te hi kot hian anna thei ang perin Mizoram thil thleng ngai lo thlen tir tu anni na kherengin anna thei ang perin rem sela zau takin India rama po puanzar ni sela hetiang hi Mizoramin Mizomi pui Christian ten makkan ti ni ti hi azau theiang bera puanzara kan du lo zia lan tir te po hi a thain ka ria a chu kan soi zau duwa apoi kan ti tak mewani hetiang Mizorama athleng hi wartakin kan soi non leang khulam phailam media lama te po Mizoram thleng ngai lo thlen tir tu hetiang vai kan huat zia lan tira puanzara khatiang ang kan du lo zia thleng non to lo sela kan ti zia tarlan te po acha hle meya tin kot poin anna thei ang perin Mizoram thil thleng ngai lo thlen tir tu thil rap thak lutuk mai thlen tir tu ani wang hian hrem na hi anna theyang ber pe thei nge sela omzia thui tak anei ome hetiang thil kan rama hriat le soitur a om to lo nan thei top kan chua theina chuat langila poimo hleng kan ria chu zalen chanchin tharzia be chanin kan han soi ani hei mitam takin engatinge athalagin ron tarlan lo an thalak chu tiang kha tiang ti kha a om le mai theya an thalak hi social media lama kan mulova chu wang chu ani a engpo ni sela khulama social media asita be thalak engemo YouTube pina tarlan na phalang chinte kan han zonga ron tarlan kan tum don ani